Nhloko ya bangi ya Reserve Bank Lesetja Kganyago o ri khale ka Holobye Cyril Pravin Gordhan u pfune swinene ku lwisa state capture. Madzanadzana ya vaaki a va na byetlelo ePitori na le Joni endzhaku ka timhangu ta ndzilo. Aka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Matimu Khosa ri perile. Loko swiphemu swo tala swa tiko swi langutane na gwitsi, vatirhi va xilamulelamhangu eGauteng va karhi ku lwa na ku timela ndzilo lowu nga siya ku tlula 2,000 wa vanhu va ri hava byetlelo. Mikhukhu ya vona yi tshwile hi mahelo ya vhiki, kasi eJohannesburg va xitimela ndzilo va yile ku ya phalala eka miako lowu a wu khome ndzilo eJeppes Muako lowu a wu avanyisiwe ku endla mikhukhu leyi nga tshwa wu siye 18 wa mindyangu yi ri hava makaya. Vaaka ndhawu va le swidakanini swa le Cemetery View va le ku rhwaleleni ka masalela ya tinhundzu ta vona. Vana na vona va kondzelela maxirilo mo titimela tanihileswi mindyangu yo tala yi nga le ku pfuxeleteni ka vutomi bya vona endzhaku loko ndzilo wu hise 800 wa swidakani. Di-ID di tshile, di-certificate tsa bana di tshile, dibuka tsa bana di tshile, uniform ya bana ba dula mona ba kena sekolo. Ntho nngwe le nngwe nna ke setse ka diaparo tse ke di apereng fela. Se le tsietsing gona ha ile mo ntse go charge re tlo qetella re phela bang go ke mo na le maponesa jana tletse mara batho ba mmuso ke bana ba tletse mona ba belaela hore ba re tlose se ba kense se mena jwale ba ke taba tse bimo ba jwale re phela mesebetsi ha re le mo ba aki botala ba ale ku ruriwa ematendeni lama yanga makiwa endzaka mangu. Last year it happens on the 23 September. This year is on the 21st September. So this thing is like a case because that is how we live. And we have many immigrants there inside the community because the Home Affairs is lazy. They must remove these people and take them back home and fix their papers. They will come back when their papers are good. Bandinda Khombo ni vasulamulela mhangu eTshwane a va ri ku tirheni hi matimba na swiyenge swo hambanahambana ku katsa ni leswi nga ri swa mfumo ku pfuna lava nga khumbeka. Xivangelo xa mhangu a yi se tiveka. The fire is still under investigation since there's somebody that passed on. So then it becomes an SAPS matter, a South African Police Service, because it becomes a crime scene. So there's still an investigation going on. Swatetano 80 wa mindyangu va tikuma va ri hava makaya endzhaku muako un'we eJoni wo hlaseriwe hi ndzilo. Residents are encouraged to continue to exercise caution while using heating devices, not to leave them unattended, so that we can be able to prevent fire incidents which might occur during these extremely cold temperatures. Vaaki va tsundzuxiwa ku tivonela eka mindzilo na switirhisiwa swo sweka tanihileswi xirhami swi sungulaka ku nyamalala. Nhloko ya bangi nkulu ya tiko Lesetja Kganyago u ri wa tinyungubyisa hi matirhelo ya Cyril Pravin Gordhan ya ku sirhelela tiko eka vukungundzwani bya state capture. Kganyago u ri 10 ra malembe ya vukanganyisi bya vandyangu wa ka Gupta a ku ri ndlela ya ku hlekula xidemokrasi. Kganyago a vulavula eka ntirho wa ku tsundzuka Gordhan lowu lulamisiweke hi hofisi ya xibalo ku hlonipha Gordhan loyi a nga lahleriwa vhiki leri nga hundza. My father firmly believed that in building a developmental state, our economy would thrive and our people will be lifted from the throes of poverty. His main focus and objective was to build sustainable institutions that effectively delivered services to the people of this country to protect jobs and families. Vatirhikulobye kusuka ehofisini ya xibalo va tsundzuka Pravin Gordhan eka ntirho wa xitsundzuxo lowu nga lulamisiwa hi hofisi. Gordhan u tsundzuka tanihi ngwazi leyi nga aka hofisi ya xibalo xo tiya no hlonipheka. Of course, if you can succeed in destroying institutions, there is the one thing that you can do. You populate the institution with pliable individuals, with no character, with no ethics, with no sense of purpose. For if you are a public servant, the first thing that drives you, and people say, is saving our people, how do you serve the people you don't love? The point of departure should be the love of our people. And if you love our people, you will go out and serve them.
khale ka holobye wa timali Trevor Manuel u ri u ta tsundzuka Gordhan tanihi commissioner loyi a ti nyiketele ku sirhelela xidemokirasi xa tiko. If the assignment was different and not SARS, if the assignment was for PG to be the Commissioner of Police, he would have attacked the task with no less vigor, no less determination, because the objective was never just the job. The objective was how we can deliver a better democracy that impacts on the everyday lives of South Africans. Khale ka holobye wa timali Nhlanhla Nene u ri vurhangeri bya Gordhan byi ve lebyo tiya hi nkarhi wa swiyimo swo tika. Nene u tirhe kusuhi na Gordhan tanihi xana xakwe ku ringana malembe ya 5 loko a nga se teka xivandla xa Gordhan xa vuholobye. He was a teacher, he was an activist, he was virtually everything, such that when you listen to his attributes, you ask yourself, as we bid him farewell, whether we haven't buried too many people in one grave. Too many people have been buried in one grave in Pravin. Gordhan u lahliwe vhiki leri nga hela eDurban. Swirho swa board ya Nelson Mandela Foundation va tivise khale ka holobye wa matiko mambe Dr. Naledi Pandor tanihi mutshamaxitulu lowuntshwa. Dr. Pandor u va mutshamaxitulu wa vunharhu kusukela loko nhlangano wu simekiwile khale ka President Nelson Mandela hi 1999. Ku thoriwa ka Dr. Naledi Pandor swi landzela ku tshika ntirho ka Professor Njabulo Ndebele loyi a nga ya ekuwiseni. Ndebele u tirhe ka nhlangano ku ringana 10 ra malembe. Vafambisi va nhlangano va ri Dr. Naledi Pandor u tisa vutivi, ntokoto na vuswikoti lebyi nga ta pfuna swinene. Dr. Pandor u tirhe swinene na Madiba hi nkarhi wa malembe ya ku sungula ka xidemokirasi ya vo 1990s. Ku ni ku tsukuselana mahlo exikarhi ka vinyi va mabindzu lamatsongo eka Klehong edzongeni wa Joni. Ntlawa wa mabindzu va ngheni eka nhlengeletano ya bandla ra Busa laha a va rindzele ku vulavula na vateki va mahungu mayelana na swiphiqo swa vinyi va swimawusa. Bona va kavanyete mbulavulo wa Musi Maimane, murhangeri wa Busa. Musi Maimane u ri nhlangano wa Family Tree Holdings se wu nghenelele hi vanhu vo biha. Maimane u ri va ta hlangana na vafambisi va Pick n Pay ku lulamisa swiphiqo swa vinyi va swimawusa. A ku ri siku ra ntolovelo tanihileswi Busa a yi ri kusuhi no khoma nhlengeletano ya yona ya vateki va mahungu, kambe sweswo a swi tekanga nkarhi wo leha. Nsungulo wutsongo wu kavanyete nhlengeletano. Mhaka ya nkoka laha i ku avana loku nga kona eka mihlangano ya van'waswimawusa. Busa yi fungiwe hi vinyi va mabindzu na van'wana va vinyi va swimawusa lava nga paluxa swo biha leswi humelelaka endhawini leyi. This group is a gentleman who's known as Mzambia in this community. He is part of the Kataras Shop Owners Association that is linked to Family Tree, whose relationship with the Department of Economic Development is a subject of scrutiny by the Gauteng Provincial Legislature. There is a finding that there needs to be a forensic investigation to look into the relationship between Family Tree and the department. They're proposing that Kataras Shop Owners chairperson must fall. That is not going to happen. 2, why do they come to Katlehong? If you can go around here in Katlehong, there's not even foreigners. He's just talking like this because he's living in Palm Ridge. Why does this all Pakistan foreigners say? Why don't they go there? They must go to Palm Ridge, not here. Here, if you're from Huntersville, you'll never find a foreigner. You'll never find a foreigner. Why do they come here? Here, we don't want political parties to come and fight our own township economy. We can fight our own economy because from 2019, we've been alone here. Ma Kaheng Moedi u hola mudende wa mfumo naswona i munhu wa ximawusa loyi na yena a khumbekaka eka nhlaselo no tekeriwa mali. Monyane a tla tsonka tšhelete e le ke fuwang ke government nthane nkutisa bohloko haholo gobane bona ke batjha ba kgona ho iketsetsa jwale o fumana tšhelete ho rona ke ka mokgwa a phelang ka ona. Kambe Mzambia tanihi laha a tivekaka ha kona eka vaaka ndhawu u ri leswi i vunwa. He's telling me that we are doing protection fee. In my life, I've never done any crime. I'm not doing any protection fee. Murhangeri wa Busa Musi Maimane u ri vandla rakwe ri ta ya mahlweni ri nghenelela tanihileswi swi endliwaka ku cinca vutomi bya lava va tekeriwaka mali ku va byi cinca. The pain is that when there's corruption involved, it forces people to manipulate South Africans who are hungry, South Africans who are unemployed, South Africans who are now being used
as political tools. And I will not be deterred. I will continue to fight that those who are corrupt are locked away, that those who are abusing our people. Here we come in this community. You talk about divisions. You cannot allow for people to be used in the manner that they are being used in. And therefore, I stand firm with the community here. We will fight for job creation. We will fight for entrepreneurs. I will make sure that those, as I said, as I emphasize, we are not going to put up with criminal elements who are being used in communities. Hiletlelo eka ku tiyimelela ka wona nhlangano wa vinyi va mavhengele Cultural Shop Owners Association vari mali leyi hlengeletiwaka kusuka eka vinyi va mavhengele yo hakela ku hira tiofisi ni ku tifambisa. Khotokulu ya Pitori va lerise va Standard Bank ku susa vito ra khale ka murhangeri wa MK Party Jabulani Khumalo eka nxaxamelo wa mavito ya vafambisi va akhawunti ya vandla. Xiboho lexi nga huma hi siku ra 17 n'hweti leyi xi komba leswaku vandla a ri ye ekhoto ku kombela leswaku Khumalo a susiwa eka akhawunti ya bangi ya vandla. Khumalo a endle xikombelo xa appeal ehenhleni ka xiboho xa khoto ya nhlawulo lava nga ala xikombelo xakwe xa leswaku Jacob Zuma a hi yena murhangeri wa vandla ra MK Party. Hambi switetano khoto ya le henhla va kume leswaku xikombelo xa Khumalo xi na ntikelo wo enela. Khoto yi ri vandla ra MK Party va kombisa ku enetiseka leswaku Khumalo a nga na xivangelo xa ku tama a ha ri eka vufambisi bya akhawunti ya bangi ya vandla. Mahalangute mahungu ya SABC. President Cyril Ramaphosa uri wa tinyungubyisa hi xiboho xa ku bumba mfumo wa nhlengelo kumbe GNU. Ramaphosa uri Afrika ri fanele ku cinca ndlela leyi swicelwa swa yona swi humaka hi yona ku ya eka matiko mambe. Ramaphosa u tlhele a rhamba mabindzu ya misava ku ta vekisa laha kaya. It would not be an understatement to say that the minerals that lie beneath the soil of not only South Africa, but the soil of various countries on our continent are powering the energy revolution, the green energy revolution in the world. 30% of the world's proven critical mineral reserves are found in sub-Saharan Africa. South Africa has substantial reserves, as we heard earlier, of platinum group metals, manganese, vanadium, as well as chromium. These resources are fundamental to the development of cutting-edge technologies that drive progress in various sectors. What will be critical is to ensure that this progress does not leave Africa behind. So the extraction of these critical minerals must not perpetuate colonial era patterns of exploitation of the continent's rich resources, where the past colonial powers, through their companies, came into the continent, extracted just the minerals, and exported them to their own countries, and beneficiated them, and in turn sold back to our countries the finished products. We want to reverse that whole practice. Ndzawulo ya mifumo ya miganga ya Limpopo vari va tiyimisele ku sirhelela xiboho xa vona xa ku ngokisa huvo ya masipala wa Thabazimbi loko xo tlhontlhiwa ekhoto. Ndzawulo va sungule pfhumba ra ku veka masipala ehansi ka vufambisi byo hlawuleka vhiki leri nga hundza. Se swi na malembe mambirhi masipala wu ri na tihuvo timbirhi ta vufambisi. A ku na vandla leri nga kuma tivhoti to ringanela ku va ri lawula ri ri roxe eka masipala wa le Thabazimbi endzhaku ka nhlawulo wa mimfumo ya miganga hi lembe ra 2021. Vandla ra ANC ri kume switulu swa 11 loko mavandla lawan'wana yo kaneta ya kume switulu swa 12. Masipala wu vile na nkokelano wa vurhangeri no yisana etikhoto wa mavandla yo tipolitiki. Sweswi mfumo wa xifundzhankulu xa Limpopo wu teke vulawuri bya masipala laha wu tiyimiseleke no yimela xiboho lexi loko xo tshuka xi tlhontlhiwile ekhoto. Loko ku ri na munhu loyi whether
NGO kumbe ikhanselara un'wana a nga khomeki kahle ka matirhele ma hina hi ta va hi ri ready ku yisana hi court. Dr. Phophi Ramathuba premier wa province va kombisini ka mina ku ni swi tiva ku va kona andha ka mina ku ni seketela ku vona loko yisiwa court na vona hi voxe va ta va ri na vutihlamuleri. Bandla ra DA ri amukele xiboho xa mfumo wa xifundzhankulu. We welcome this and we will give our full support because I think this parallel system and the sabotage of the work that's got to be done or that is attempted to be done must stop because nobody is benefiting, especially the people. Bandla ra EFF rona ri ri xiboho lexi xi hlohlotele hi tinyimpi exikarhi ka swirho swa bandla ra ANC. It is quite unfortunate to learn that they are going to disband it and straight to 1386, not section 154. They were never at one stage gave that municipality any support. For them was just to come up with this specialized approach. The specialized approach is on administration. Bandla ra ANC ri vula leswaku ri ta teka magoza yo tshinya ehenhla ka swirho swa bandla leswo ka swi nga landzelelaniki swileriso swa bandla swa leswaku va tirhisana na mabandla yan'wana. There have been directives from the party on how to deal with the matters of Thaba Zimbi. Some of the deployees who thought that they are more powerful than the organization continue to defy the organization. So on that basis, the ANC has done everything necessary. That is why you see some of them now have been referred to the disciplinary proceedings of the organization because we can't have representatives who do as they wish with impunity. Eka malembe ya nkombo lawa nga hundza bandla ra ANC ri herise vuswirho bya vakhanselara va masipala wa Mogalakwena endzhaku ka loko va honisile swileriso swa vandla. Epimani Balo wa Mangwa, SABC, ePolokwane. Randi tiyelerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 29 cents, pondo i 23 rand 8 cents, euro i 19 rand 24 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,630 hi awunsi, platinum i $966 hi awunsi, nxavo wa oil yimbisi i $74.66 hi mphongolo. Yalawa i makumu ya mahungu ya namuntlha. Tsietsi Bailo ta landzela na maxelo riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutiwa mimoya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko, ngopfungopfu loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga ha languta moya lowu nga ta va ka ri ngopfungopfu loko languta ePolokwane lowu nga ta va wu nga kwalomu ka 20 kilomitara hi awara, kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona u nga languta timpfula leti nga languteriwa ku katsa na xifundzeninkulu xa le Western Cape kona chances ta timpfula kwalomu ka 30%, kasi loko languta eka siku ra mundzuku kona nakona u nga languta timpfula leti nga ta va ka ri tisa emahlweni eka siku ra mundzuku u tlhela u langutana na mimoya. Kasi loko hi languta eka swilemukiso leswi hi nga na swona eka madyambu ya namuntlha ku languta mimoya ya matimba ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape, kasi loko hi languta eka swilemukiso siku ra mundzuku kona mimoya na mpfula ku ta ka ri emahlweni kambe ko ta va ka ha languta ritshwa leri nga kona exifundzeninkulu xa le Northern Cape. Kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzeninkulu kona nakona u nga ha langutela maxelo ya kahle loko hi languta eka siku ra mundzuku ku ta va ka ri na maxelo ma kahle ku languta ndhawu to fana na Bramboskspruit u languta Pitori yona yi ta va ri kwalomu ka 22. Hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana na Giyani ku ta va ka ri ku hole swinene, Thohoyandou yona yi ta va kwalomu ka 25 wa degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle loko languta ndhawu to fana na ta Vusikhukhuza kona ku ta va ku ri na maxelo ma kahle, Maxixini yi ta va yi horile swinene, kasi loko languta Middelburg yona yi ta va ri kwalomu ka 27 wa degrees. Hi languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Ulundi yi ta va ku ri na timpfula nyana ka ta kona, Free yona yi ta va ri kwalomu ka 28. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa Eastern kona nakona u nga ha langutela timpfula leti nga va ka kona eka ndhawu to hambanahambana ta tiko, u languta ndhawu to fana na Muletswana kona u ta va languta kwalomu ka 26 wa degrees. Languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga ha langutela maxelo ma kahle ka ndhawu to hambanahambana ku ta va ka ri ku sungula ku huma na dyambu eka tindhawu to tala ta le Western Cape. Kasi loko ta xifundzeninkulu xa Northern Cape kona u nga ha languta maxelo ma kahle loko languta Kimberley ku ta va ka ri ku ri Kurumani yona yi ta va ri kwalomu ka 28 wa degrees. U languta xifundzeninkulu xa Free State
u nga langutela maxelo ma kahle laha nga ta ku nghenela timpfula ka ndhawu to hambanahambana Frankfurt ta va ri ka 24 Sasolburg yi ta va ri ka 26 wa degrees i languta xifundzankulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma kahle laha nga ta va ku humela dyambu ka tindhawu to hambanahambana loko ta va Rustenburg yona ku ta va ku ri le 27 u languta Lichtenburg yona yi ta va ka 25 u languta Mahikeng yona yi ta va na maxelo ma kahle laha nga ta va ku humela dyambu u languta ndhawu ta fana Tosca yi ta va ku ri ni ku hisela nyana kwalomu ka 30 wa degrees laha ku ri maxelo me khomela wona ka madyambu namuntlha ra perile